Adofo me da se waje bere na utie me odi for back to back ni aba issue se meko Adofo makacho se ebia opeduane pedi ye Ghana local dish in fa 70 Ghana enkotena choba na endi fufuni na mkwa 70 Ghana oya sa onya badwemba frequent maame no ya doye no enya doye nko osa ya nkwan na friends queen me nya nkwan kakra me nya na ma attention TV no baby sa nkwan me na ope queen me pese me di nkwan na wa week me ba choti obeye nkwan sika kakra bi na udi nkwan wa week queen me pe fry kakra kan o ma fry me kakra bi unya ubenku fantidokra na udi ati opposite queen ye jollof rice and fried rice with a gizzard and those things of macaroni and this standard one. Nye fried rice I would do a war come standard one. What you made? Would you know the best you move by who Michael was away hit me patch out frequent 0548 302985 frequent. Who's a man a glass and what's the foundation? That break brodo pastries ade bia opebia ode be ma me ma cho tie me everybody is entitled to call queen except those who make us senepe and me chewa wa me po Moses of be a swag tie me asema no de you hey they say Ghana in fani yakoi chenchem bia de ewu na anu ya no mkoku na nsem ku mejo mama menka mi papa no ya e wo danchiro ase na ko ya president ko new danchiro bo so still owo ne ukuro mu ho new ne ya frenyi danchiro ase a ane ya ka wona kum chacha so ro ne danchiro ase onko no I will not go me pacho tie ni o ye be ku so jani so ashaman ma soja for ma mo homre so DBTs and nan so yeda so de a Pokuase a Sakawa boys etime ku police ni ye kan say na me ye ri say na me and then Ghana you to him fan ye ko when the boni na police ni chiro say gina wa we mi kenem say wan hwe ni kwa bia na nipa pass wo kan cocaine ade tumu twane police ni chinsuo no ngokokun ai enti wo di bibi kun nua no di tu ana se kan wo nua enti wo say ya wo e padam pare me pache mi chia o me sra bia na police fo mu ntimi ye police fo mu atenten pa gran ye hwe mo ni no mo fa man sho mo nsa se mu ntimi ye nso a mo fa so ja fungu kuru mo mra Pokuase be bia asem ni si no Pokuase amasamai ai konsa mu nyina krobia o bia fie bia o bia mo wuram mo manfo ma mo hwe wom mo nti o mo wilim senya asoja for ye na mo ye ne sebo Ghana tam abamu bia watoka ne bo tin mo ye investigation no onya adwuma bia mo sentence life in prison mo nji seja pade ni yan film se boys ni pescador do se o mo fa hwe nya hwe papa da pade bi so tima chi o mo ku police ni nko free ana mo ja soja fo mu kurom papa da pade mo ni soja fo nya djuma matime ku so police ni e bia be kakra ni ma wa won ni kola be 5 police force don part of police for pet to pa because on nama on antempti o tise de yere ne ba ma ba bi ekikipe no afra ne yere se mebo ni police ni bia o pim ne yere no ba ne dwane ba se papa me ku pim me dodo ana me sko hia na ne jiwa o susua na woni nyo o so pim sa na ya asem ya police fa to pam o fi ga night ba na ni kumbi o di si ne yere so sa na ade ache pia oni kwawo na yekuku police for basa fitilasi abesi this year. But even for the police fire, police are our friends.
Central region on you know see police for no one bribe ye bomb on someone bema kwesi attack mi chia nana nkwaso na we want the police for any sa papa dan pare kan pa the police for gukurom kwala na toto jiwa gon ni ade no mi sa mo skalo nya free Sakawa boys fraud boys umisa ai fana Ghana ko mo boy ho ba na ekum na be de na youth ne ba ne kola na ba ne bi ne be gisa medwane police me back so police de bi me pe enko police ho me back so person jam say ne ko ye training pa do before complain and the manager dan ne si wa shaman yi and a romantic training and a romantic punishment. Orofana make all the mind yan hwa asam no anote Pokuase masama ya no copyright the kind of people say look at this omanya no kuro no na okitaka na ode pemu dabar man ko seti panase no omanya no yakuba nya ne se eye police nya friend Mustafa endra na djube 10 ho na yeso okiti eye kuro laka bi efi Pokuase ho a ode ko barrier side ho omamunim sa kwatempo no so no se ufri eye Pokuase na wo sane akọ barrier of anko barrier wo sane akọ highway no so a wo sane na sane ho ho amu ye kwan fofo nti no sane no mu ho ena sa accident ni sie yakuba ni nyina na se driver no na eye tipa truck bi so sane ba eno nti police ni na mbra na ochisi eye Corolla private car no oduru eye nsane mu ho no said slow down kakra because no person be jina ma police ni so slow down kakra na police no ben na adwini nyina na se driver no jina nti nka ben odi moto no ben na wakati the driver no so mpaki mbra police ni no ben driver na driver no chip chia no nti opem driver police ni no ama police ni no ekokoto for unfortunately no na tipa truck na so tipa truck na truck bi sanua no cast that sanua ni bi mitofoni asaka ni bi eno ene tipa truck no nti yellow nti mbra no so san na car no Corolla na pem police ni no eto for na tipa truck be find it so yeah first time any time no they can fire police ni so police ni share met nti ni tino the helmet no kra wo hwa we nipa we police officer wo ni helmet ho agro se akra na tama no onwuye no the helmet no na ehye no moto mpefefa we kama pa ne moto no so fe yeah wo se helmet no so police from helmet na esu na efensu so musu so edru nti emra car no efa na tini so no the tini na first time ready can efa nti tini fra helmet no na actually time no ba no so be fa body no so nyina na ka eno so ko mo ati no nti afati no so na mo a ne helmet ni nyina nti obi ba urade asemodie nti tini die ka no fa first time fa ni tini so na second time be fa body ni nyina so na esa ko fa eti de so nti ni tino emu pae a wutimi hu ayi fita na nkasa ewo ni tinum nipa na men no die nti fita na me no epie na afi so helmet akamwa helmet no ultimate tin ne helmet no aye flat na nini we nyina tutu na egu from wa na jem nyintimi twa mfoni mfasa dia Mustafa esifa wi nti tin de want me amfa yesesa ye de shovo na mranti and boy ne de shovo yesesa de tino because now yeah Yakubu de wo kan kura de wo de hwe moto no kura ye metal police for moto wotum se moto no so e mono pa na wode ya oteso no na no kura ye na de hihye mu no wo sa driver no de car no e bo moto no de kwa pim car no hweze moto no kura se de ba bia si atete aye na enipati ye nete and je mu moto na moto ndi anye ye kura biem sa amohwe o Facebook no TV no free moto na die etete kra anyim na tete nti just imagine say moto bu na ese na nipa ti apaisa no je boy ne bre papa na rehu se me say emra driver no de car no epem aye police ni abranti we no wanji no onya pem na no se ti aso nti tipa truck driver no no na ogina ye ne yemhye no amo mugina ombra ko dru incident ne so no ho se gm tama o friend say yem rashin ko sin ho no ye dru yem se 9:50 na ye see 9:50 almost 10 o'clock ra and na ye ko dru na driver no wadwane na tipa truck no
ɛna ɔno no polisi ɔno gyina na area for no na ɛkyɛ no sɛ mo ndwan ko no so edwan because the yam ɛhyɛ no ɛna polisi for no ɛne ne ɛkɔ enti Mustafa no deɛ ɛndra na adwuna na mo de ne kɔ yɛ police hospital amo sisa ne ti no na body no amo de to ka mo de ne kɔ ɛndra na adwuna Ghana hu na asɛm o polisi for ɛbɔ ɛho ban no hwɛ na yɛse driver no car no na yɛ license what bibi sa Yakubu DV na ndra na yɛne police for ni bi kasa questions ana mu bi sɛ nyina mo pa bɔ ni nyane sɛ ɔmo bɛhwɛ the cameras ɛbɛwɔ around ne mo mo de GM fu Pokuase na sɛ o ba cameras de bebre na ɛwɔ hɔ adwenkyerɛ sɛ na oh sɛ mo adwiro nipa bɔ ne fu nipa bɔ ne fu mo Mr. Dampare ya what Dampare so release your men right now to come to Pokuase. Let them come for investigation or let them beat the boys those the baji wagon one go ya bom we Sakawa kasa aipe mon sentence no mon chi o ma ko so ma be kan kore otumi ya mpa maso ya fo no o meye na ti sa so je e be bi nya amafo ko police o ko njo ko be kuno orofo high attention TV ni da na ko pass foundation makra se ni mo odin na Ewurade kan on show dem what Israel ame on your boafo amen.